Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Kawatwer wen ki gimoni manutwer bero right. Pere tek loyo mawa yire chero kadonye ginomoni kon pewa ngiyu ketowa bi a kere ki igin marachi. So kawatwer wen oneo be karo makongo mere konwa donyo ye kadon karo lo wow. Gwoke pe Lworo. Prevention is better than cure. Ara mir ni daro ber kingech ni inero na wote ma ara woro kono Congo, kono South Sudan, kono Kenya, kono Tanzania, kono Zanzibar, kono kwere wote ma ara woro igini wen kit mano ara do adwo kere do bodu ni ngomu we ara tiga adonye country money adopt tum kweni tien lo mo we an no tiga wote no tini ngo won we ngeni ono ara tiga man ko maho kika wangjo matika planning meti mukoma mabera do report ni atika goko kona. Don't give me surprising and loyal when enemy la wo maja madong aramero du Uganda mada logo ki joma ti gamkai madong kitika neno yona me du gam anda penyo ni abe donyo gam ko ni ning ma angan ti beru kariem ma pelare jo matung god la din logo Jowani gen wa yang pegeria mambe pegelu bukara. Joma beru kado bukara. Guberu joma dong lep jalo an. Daru miye yo beru kado bukuri. Wan po ngayu. Pingo. Guberu kado bukuri bitwan. Wan. Ginomo ma ini bari ma di direct di bot wa peke. Owe wan po lu bukuri ba. En wabiru ka winyuna winya ni ini re ko do kwere iwaje ni kemero maki re do ku kwere chiro wan ben wa oro dano karoto ko loki ni uti mono kemero makko ne ada chet gember gi confirm gi no re uti kemero makko ne joma te gari uti mi bere gi tie ki mu duada do ngado ma pat ki uti petwero teto wanyim jore deroni mero tima ye o teto wanyim jore deroni imagiti gari yemeni che wan obi ne jore deroni ero ka iu tim ono etiga tamane wan wabir ka yenyi me anega che ko eti penjo ugi gam kuno mabe gingeyu nga mu bir ka yenyi do amero waje lok eni ama wunyo lok era wa yela pe akupe kedar mati South Sudan Furquo, come here the number neki borendo eni. Ti obi ngeyu. Akupe ke dama te South Sudan. Dama ti system. Awani yimba ko chere immigration office. Chere immigration ko checking. Kate name and taken wanted list. Chere immigration check. Kanya take wanted list. Jani chero goji ndong chero wani nyi pere system. Joma na nyi kiti system nyingi nyi pere. Mono me South Sudan ba immigration me South Sudan. A goero team bod la rema mo and very border Tanzania. Awani yim ko checking ko kanyim an nyim ende o team boss me Joyce ko checking kati system marketika yenyone on a wanted list. Jambe Tanzania ne wani nyamo pekre system game kitie immigration kikome kicheki kirope wakupe wan kitu pele Albert ikar madongo tika chien wani kong pe wacha wora ta meche Uganda kong wakupe gedano wakupe kila tena chuli matie immigration Busia Malaba
Mono Uganda and Kenya border. Wakupe kila churi committee immigration. Wawani kwa a checking system. Nye boss team tie on a wanted list. Jali Lworo report ni mo mati wanted list perfect. Nye joma wate na rikai parata. Eno do diyan tuya anda bina doni in Uganda. Pierre wanoni from all the borderlines immigration nia peke you wanted this. Chiro mbogo wiye do mani ngagi ngado berkariya mu andi piti kaka wene. Don't Amira white people, prevention is better than cure. One no tiano lead, one no tiano lead, win borama bed. Petit group more in Uganda kan unyo wilogo kamo ni groupe gijolo daron mati peko kigamente kakamo kana wabiri iye around East Africa unyo Africa petit group more do tiano wa magiti social media mounti WhatsApp groups makai cha magiti ka darlo me politics sino jomo kene piyu piya when any time ni même chaluki dulmo maka gamente o keluwiye ti dule oni romo ti ko do gamente o pere na ko goli pere amwejo from kamoye ken to kamoye ken amwejo kwe ngatu konya pere jo ma ko konya amel in terms of chente ni eni chamkwere amete wa dwok in watch mapelare iola ya kacha i diaspora atiki daro bien nircha wuchu ni nircha pege karo abo mwen badara abo mwen en magiti diaspora ni guchung ma tek weda actually adi we nobody ask yourself very well actually adi actually deep ma gulo mapelare lao deep mapelare alu adora ana kuma mtimungo wawoji ni kagalu deep mapelare magi we pa team boss me magi tiyu ki we pa team boss me ye tiende ma we pa team we ko gen di jamu di golo tiro di joma charo we ko team charo ken deep mapetem every car ma ara por pego amira wujuni actually melu mawako gina bungwen keken ere kuchungwe dani matili chamu gina bungwen amirna duo tuom poj mo irkiwe a duo poj bojore magiti diaspora kigang kan la tiena chule chen ti South Sudan la tiena chule chen ka karo beromo arabe doma poj baramira poj wiya la tiena chule chen ma charu wewa uchung kweda ikip memi la chente me achama oru wani acharo mo na nakwe gan chabia pa nyana bichwele ni na kiman acharo je weni be da maro en lok duge ma ini lok be do wachara kai oru to ka acharo aro chwale konyi tie South Sudan ni cha konya mera do be poj amera poj mo ke mati Uganda kai mabubre ka konya an ki information ya Gwoke ini rama kuman kitika plan me gami ki kamo kuman ki wani ka ni kome amira fu bere pebe ni rama me no nyi dan era mera wani dan ko wen from diaspora buchung beda foj madit dan no ti Uganda ka ni Africa buchung beda foj gum go ba me gum jomu kene makubere ka lega pera go ba me gum baramera white mano atika concluding kora white ni kayin la tien wo pe we ngot mo bol in ni nem chalo go ti dul mo ma go ti aside ma dule ka go iti ke pe ko gamente ti dule ke bio kata ga konyi dul mo ma ke no pe ni kwanya go ka ti ma ja ke yoba ni ke dul mo be ti for emergency
Ni kada tiyan wa mo nyulu tiyan wa mo magiti ki pero kilobo Uganda unyo pero kilobo me East Africa kai chino dul eni konyo ki netal pour ki be yobo dul ra yoba dul pe gima chumu ya actually pemironi iberi gamente actually dead kabisa. At the same time ka unity opposition ma ile terra nida to timu no terra tipo power actually no pelo pe gitiero ki dori ubor gamente ni yo pagamento tika baleo ki lo bachuli donc nem chalo gemu ngel tim ere ki mako ki tuero unyoko do la lila ki neko meaning ni lu dirwa me actually eni gipere ki solution mo ikip me konyo lu tira wa matika kelo complain ya perotier they don't have solution for the problem but in case in ichako do matek macharo opposition matek kumechana wiru ki waini oh ngari peki gen ngari chata but won ka na actually kadaro ki opposition charo anel karma beri opposition mati matek pian akate tu para mera tim ma wulu ngeni lo ada rn ikarma ti opposition wulu dira chule eni upero pain in a conspiracy do terra me opposition kilo terra pagamento gubero pain they conspired against me ke go plan ne kado pere to er maka ti nera kado pere to er pale puti do moment ke tim ni ara pere opposition be ka ti ma tek be ni me nera aya won wa ni ka anti ni gamente ti abero wo ikarma no kana tiki gamente and the same people opposition leaders muruba rubale do tell gamente ma ai actually do obero penda conspiracy that against under uya kuina umai jimu na we ya ku won pe mero do tia padaro be mabe umero won kilu tinu weru ke amera wochi yin na metika winya ni kape wanda kitu wamechalo kaka mawa miro ni jemi mabejo mirubepi won keken kilo tino won ki weri kilo remu keken kape wanda mentality eroni wabega joma lucharo pier wambe do no wakiru woni pewa iye ni dogora wa lanye eto migu kero bebe pewa iye ni do akwa be maraj ko migu kero be mabe o wero o chako plan ni kineko amera white kama den kilo tino duo ne ara war East Africa when powe ngato mo Bulu gino we ara waje we wate okay wala nene ara duko kama den pien acholi ka chel ke one len gimero ne iriga pego kama iri yene elect chama lega kibodi elect school fees lega kibodi elect jin wele lega irbe la mem iwangi eroni document teach kilo tira badano polu tera wani users gemirne ke exploiting lo tira badano we gene bit mabe charo anu team eni kemete anu team ena dakado endo gendo gibet ka implementing lo ma ana do ne web da ma ana dare gene bet ka implementing do gere ye gaini gere ye benefit li ene ayo ke lo lok ma poli koma matino we da ti koma matete bien a kwero ni nobody should exploit me anymore ni no madako mirne utimu gakado md lo ne offices ka gamo chete ni wuyu ke latino lo ke mabe wuyu atika mi irtamni utim kumara inde gam chene ke koka yende gam tiene ki adama ana gam dom kadane do tiene na pe okwan inde ya churu do ni ki tiene me tiu ki koma kenya you are exploiting me you are taking advantage of family na magiti peko ana wa yini no more exploitation of me
o we ka kamale wane ana ku tiki gamente we don't jo man ma no chene ki ko ma no chene ki nya no job opportunity and the rest with my name we don't get mu cham ye tiki ni ati mo ba u ka da do ge mo pia ti mi po du ka u ti mu du go do mana ana ra wa cham kwere u ti mi po du u ti ka do chero me e du kineko. Stop exploiting Lutina Patano. Lutina Churi, Lutina Luo, Lutina Lami, Adu Adora, Puma, Lutina Luo, Oweka White Pupuni. Petty organization more Madu Diruo Yobo for emergency. In case any poor repair thing government again Gilary, don't be deceived and never allow anybody to exploit you anymore. Mana lo mata mira loko bodu kawo na dar bulu ni watiki dul makir man mo be loyi ko gamete pian gamene dan tol peti ko maro dul mo pe in ke bodi I boy butli tab ana me gino ti me ko ma dum pe ti me komi pian an e ma ana a ke gangi no ata mo ni actually be supporting an mapelare really support behind me no ata mo dum pebelare no do timan jemene no penga ro betwero barka ma o ku jawa du no pewe no mo boli dul mo ma ke yo me la ro yen ke kama yen ki bi mari ki tore ye pour peke ka go ki bi yo na yoba ni emergency obetie group mo for emergency ni ka ke ma ko tira chuli I demonstration no strike ka ke ma ko tira chuli I chame ka view ti dul mo ti chero ka daru otherwise amera waj ber kamelen ni watike pe ka pu tam wati ni dul mo na daru ti dul pe ni biri opposition charo kan ni ke makka ke nepo nyu kitweo ni duki gamete ni ke nepo iwi lo ka wanya biru net anda amera penyu lok majui da lok e kompos me buti men te ka pe yo boss me buti boss lok e lok morma one individuals gini ono ukati ko ere majalo la do bachuli ki chan matini. Is that the agenda? Te ka pe yo boss me buti te ka pe yo boss me buti anda la penyu in majalo an individual. What agenda do you have for Kahachuli? You present it. What agenda do you have for Kahaluo? You present it. Kapeyuru, leave team boss megalong. You come and tell people your agenda for Kahachuli, your agenda for Luo people. What do you intend to do to improve education in Acholi, education in Luo land? Farming, as in agriculture in rural land. How do you intend to improve agriculture, education, business? How do you intend to help rural land? Instead of being every time, boss me, what is your agenda? You come and tell people your own agenda that me, I am so and so. Today, I need to discuss this with my people. I intend to do ABCD for Luo, my Luo people. I intend to do ABCD for my Acholi, all our people, all Luo people, all Adola, all Kumam. I want to do ABC. This is my agenda. This is what we want. But not every morning, boss me go team. Afternoon, boss me go team. In the evening, boss me go team. At night, boss me go team. Boss me go team is not your agenda for Kahacholi or for Luo. From today onwards, may we learn to have agenda. Bring forth your agenda, what you intend to do for our Luo community, for our Acholi community, for our Luo community. But not boss me. Kineko, I don't mean boss me, never you remember me, Kimako, Kineko, I can't do it. Lukiera propose me when do Richard, Umilki Yaki, Kineko, oh, do more propose me, Lukiera propose me. That is not an agenda. For Kakachuli, it is not an agenda for Luo people.
okay agenda mu peter birni ye do tiam ba bos mi kinepo ero ni ka ana chero bor gamente awai gamente ana tiki daro ma kuman magino do men ne lo tiam na ero da pe wa mari very fast ber pia dini ka inciting loi against lo tiam na ero ne right it is inciting loi to family na wa mari. So Wubed Ryek, come tell people your agenda for Luo people, your agenda for Achule now, your agenda for Lworo, your agenda for the land, northern Uganda. This is something matter me and you are kidding. Otherwise, not more miro, pale medicine border one. Ni name channel there is some group. Maka indong ida ki gamete chi group do be konyi. Kibe wero in pero kini experiences ma ana karo ke ie atawno miro koindum dan ken we bulu ngado mo pere la chondo awa mo pere boti ki adam o tim come gum pere buch peti andok ma bititi o tim come gum peke maro peti andok ma bi wochi o tim come gum peke nego peti andok ma bi wochi o tim come gum instead of doing that way doctor take a meal irritich amia because of tiandok mabi wachi tiandok katino tiandok katimera kiende kani kau no gunwa matwako an bebe ono ngata weka pe kau no gunwa ma supporting an bebe ma an era pe ngar moment ma pe ki supporters ono ngata mia teach peke no ngata mama bejoda gam pete no kibi neka so mura ye pepe ro wet mar mo Bulu ni o char wa bod gamente o char wa chat men ke char kwene bod na chate ire ro wa je wel che ma ke char ke dan ne ire ro wa je cha wa men ma discussion ma ke char kwene mo ke wa ni ke chwale ning dan state house ke ning dan ne kamaden io mir ke mari we ke ning dan kamaden Yimdana machalo la chungkoro ijer ko wene gamente yo twalu tim ni me cher ka dwar da eni tika wajle kar madu tim dugo gan ma yang tim purnya ne pe waje ikoro madu tim tika dugo ga ke cha wene gamente yo twalu tim iru miru ke magiro we iri chiri waj bur wido ne omere ma gamente twalu tim awere e mo tim reyo ma ko eni ma joma wo ka da ko yo tim ni uno gamente tikwene yiru men ke mare be explain atawni Wubed dar maria ka wa mer kui wati yu ki adam ana dugo gang naroma ma charo pere lwa ma ti kere nyeya kino lwa ka duong mo ma chwado are buj pe obe konyo to na ke wek ana be rawo wet lwa kane bu ko gamente ikime no do ado ye lwa kwa kinone chwalo are buj unyone ko an pe obe konyo bien lwa ka deep mapendare my supporters worldwide deep mapendare so gamente miro dano ma lwa gitie mane lo matam ne woche lu ba me hukum afoy